sebenzisane i-facility. So yikho ke sithe sifika lapha saya eCowdray Park. Sisiyabona ukuthi sime ngaphi ekwakheni kwecourt le. I-Magistrates Court layo ilama courtrooms amathathu and i-Cowdray Park sayikhetha ngokuthi sabona ukuthi labantu abaningi. Ngize kuthiwa kune-population of 79,000 people. Ngabantu abaningi bona xa behleli bebaningi kanjalo kulokuxokozela kulokhu akuba khona emuntwini. Unfortunately singabantu simele sibe ngabantu but abanye bethu basikwanisi ukuba ngabantu esibakhangelela ukuthi babe ngabantu emthethweni. Balakho ukuba labanye lokuzondana lokwenza njani and so on. So ukuthi umuntu ayesuka le Cowdray Park ubone 79,000 people ukuba babuye lapha, even singathi thina kube ngabantu abalwayo ubudlongondlongo lokho babe 5,000 ukuthi babuye bonke besiza e-Trade Court la ngaphi